press media angno mate media house atuman phan nili gardom ajirlo athe nili pini media angno wangnangko athe do obele ke bangkali la political alam thepensi ke banglo non mat nili BJP East Karbi Anglong District Committee along minority president lo lapen nili laso party along kidopen kupisi kelong le lata nili nang thanji athema nili BJP ke join ke since 1995 in Haroghat Halsuhut Raton Teron President lo Haroghat Soromat Joydeep Longhang alang di secretary lo nili ni la member unofficially si join dun Halso gap ding OP 2013 men khaya along si Karbenglong long rielong isi me keheno nang kithura jo nilita rat ka chisong lu putin dun si ama nilita nang badun jilo ama jakas long nili pinangan jisong lo since 2013 pen 2016 anili jakas long kame jisong lo 9 round of talks along nilita ka dun bang lo lasi koson si nili BJP ke bang nangkok ma laso athelo nili jakas pen ke pataram ke pajir mie theke jakas ke songota nili general administrative department si nili phana peglo nili tum 9 round of talks damlo nili pupe jakas a movement ke success pupe failure pusitami lake it did not create a bad records for the people of Karbi Anglong itum record kene one bay hadak penmosi ni itum jakas to bang two pronged strategy denglu parliamentary non parliamentary amasin ni ke parliamentary ni hangro masi ni bangke officially jakas ke jon dono laka rangsina klam pune dongka mukam hulasut mansing longpi sitame banglo hulasut Himonto Biswa Sarma ke chief minister kalilang education minister health and finance asu sini ni ki jon dono hadak jon net peneli party long chepok dono posi nili phana scope nang tangke a minority general secretary ate hadak already bang president deng adlo aso jenesi nili bang general secretary yang arpusi deng lo halso period kideng dun uhud bangke pressure ave claimation damnation nitum bebosa promuk putame katibido katiirdo amor chatin hanta lalo lasi nona bang nili ke thekdam thulong bangke aphiong emina phanta heino ong aphiong dead akhai phanta heino ong jinang na si thekdam lo na penon nili BJP ke 95 pen count sitame 2017 pen 2024 la ningkan potrongang mongle nili jela khata me nili kelongdun pu noya sita bela la supposi khela long ke zero out pu chalon sitanon lo bangke ni le bangke politically pen zero out pu tang te la ke ni ke nyai ni phanang kok I want justice and I need justice laso a sarkar long ke ni ke justice kelongji kalilo nyai kelongji kalilo ansusesi nang pasung bom lo nili kam chang dun de kali kam tendar chang dun ta nili atendar jitula ya SD manisi jebung thulak 20 lakh surida kam nili sujok don lo la sob aputha kunili jeban thunang etlo la sonsi 2 years terms nili lapusi tarde dun thang lo ikela si nili mata thlo je non ke bang gilang helang apor hot nili phan BJP ke mission ji pong thek nili ke thelong le ke thanlo athini le ke athot masi national thought amul pina rashtrobadi amni pina jo nesi
nili langdam lo non BJP pen current itu manifesto ki pidam UCC one nation one election ala pen CAA la anaka den jar or muke lage etum inglong aso phanke lage ingmoi lut thangjangji asuka pheri la pen especially ke nili bangke dhorom ben chilang dam polo tanto ne Christian by faith asila so a faith bangke secularism ko bangke BJP tu ganong ke pahenoi pansi bori bomlo asuka pheri ininga lo pheri oksu tadu kam kelong le ke cholong le ke junong le chota kalila suppose nili kai ke tame nili inut संगीत प्रेमी बमनी हदी म्यूजिक लवर अमनी पुलिसी कुमानी कुमार सोने फ्रस्ट्रेशन पेन हॉर सर्जनसी ऑलरेडी दाक पेन बिदाय को kita ni like problem ke lage I always live about problem अमनी ni like problem ke ni ke pendong si sit po lasona muni posi ni pinita BJP lo ke sustain jo se ma du muni ta party lo gedun pote congress puno BJP puno amnu tina muni ta purpose domati tereng phasi dun mati kono reng dun long le tomonta Ejitheta bangdong le phandanam pula akoi janang pelang pote la so a party ke jong hele world largest political party potame lage it is of no use party with a difference which potame I have seen there is no difference at all a difference avi party discipline mase avi nilinum board chairman longin po meni pusi bata hi la pot iponge 2017 ade dum 2022 hota ada bentuk nili bangke matalo banyak ini kau lah board chairman magal nang tipu aja nu lancar produk duntang deh lolek pusi application tak CM pen cenglok Montri pen cenglok bida cingling lah panah kau MLA anta pantan nili pilo kita nili akon MLA pan pini through media pen ke patini tung lah lo alang lilan mana arumang sunang le alang linut MLA mande le people tante council ng board chairman aso sakya alang li chodai nang lima pusi nili matadang nili land and settlement board chairman ang pinay bulane le kangali any political adjustment which is suited for me nili accept ji sita pini dan extend dan dera posi kona different dolang pini nasinon nili ining tejang je nai bangke nili pini la so press release ke bang nangko bangke ihin pen langdam pulutang te akemi tadu akeno ta pudame Ake hino ke ni lipan ke lehen lo je non election management committee pen aron ke pangda je nang tom ke boot le che concentrate chotu only boots jam long le dak pan dak da mong le bo jone si ni like gari motor ka we bang si ni like na si 16 ani ke harvard constituency rally do pusi ni like don beglo constituency rally ma constituency rally long don lo ake hoy tum bang lo mani ni omor sing ti so pan hok peralam en che pilo kadom sir welcome sir punili punalo amani li fan na pukela lo athema morsing de sota in one week alang ta music lawar mani nilile lunu bote se khang ni ahok pet BJP long nang durul pruti alang ML MP candidate pu choma tathe recently da khacha kan hotalo nililun ka jo long pen CM atibul thut thut ni long chedun nang nun aso mode ni fan ne ni great interest in singing bu bana nang kini tengal subana pu bangke nang lulu tek sat ko kita nang opposition na jingki det pute aku ni liwang tholo siam adung osar kadom de ha welcome ong hai nang dike Facebook long top tap top thudi ti pute apong BJP against vote pinang ni BJP fan vote pinang ni pute apong theni liga da ke thak dim kali meeting pina pot ni pan jong hele nang thak tu patan ni ke thak dim kali lage angko inuna leader poltang te when where and how gi nei when to act where to say and how to say la chini ne poltang te kopia category of leader mal ke ratum le mathanon mili pui bo bangke kitami isi bangke nili phan nangti pu bang talata in pelangdam poltang te parok to malaben putam te mane obhijuk ana poltang te there must be someone who is bringing an mane obhijuk by acquisition tala acquisition kali acquisition poso de komani hadak muni debegi ko ni litan ne blongji alang putan ne blongji la somuni sinang tukuk ui tenili la on high level supremo tum nang kani yeder lam kani lita phiri thu sedlo ku pian selma what is going to happen to my life bo ani lita chema thanang ko nili life ke lasi bang nili life bang ke lasi nili chema thalo de my life is in danger bolo athi people ma potang te arlenge the tum ke ene ke nei tapte alenge the tum ke ene ke putapte
without rhymes and reason abi pote la tum pupe suppose ni leke 16 ni really long ni le phanang puke lake akoi kali posini si pudamji or physically lake ni le phan isi horizontal that you are going to kick out very soon wrong tag la suppose ni le phana patini dak pata omorsin ti sopen sia mata koni le churu thuji asong deng mangke ni le phan ni le mekna prang pot otherwise I could not have take such a bold decision today like in one way bangal mata churu antek people la si nili rara phan kachuning jige lan lo before I appeal to the public nili tum kamra pet ST morcha pono do ana morcha pono pini district level along do pinang a morcha tum do parent mondola tum do alang tum ta a situation lo la tum ta they are facing an acute economic problem ko man ne phale jog phale na li arjuta la son si nang thak rabji opportunity to buying to banke instead of living in the complexity instead of living in a complexity you better choose the home where you will live peacefully heitu karne la suppose nili banke agro kuri lo chunri lo jenon la BJP long ke do bom according to banta nang tu ni la an kan ke claim le ni ke thang long le prodang te konang le tum ku pi si long ji ma puke ke long ji puka kha be la si ka chunung ri lang lo ni li le pini chodun bu chon dak tha chodun bum na BJP ni li pan ke jong hele BJP kam claim bota me ni pan ke banang ne per lo ke tum la ke gakhir ke jor ke chobai la ke milawat do lo pusi banang tin aposi ni jong hele gakhir jor jong hele tharbe jor bota me tharbe ke thor pusi popo a milk mixed with water popo di nilipan ke fitra manu popo amuka bena bang popo this will be the reason of kicking me out that's before they kick me out why should I come earlier and they confront before the public nalu nilike ke bang kang tung la pen rara phanta leno pini rara phan kelang sarkar kali rake number 1 rara phan kelang sarkar kali athela ke company bang chaman elo company chaman elo jok si pini nonta centrally dambom lo dictatorship line dambom lo asida ke common amuni tunge kereng donji puke sukrum asina tum ta pod lang pining be hanlo final decision lo atheni leke puji bang le hanlo je pirthe alam le bade patami pinige India is going to vote on 26 April tomorrow like a greatest democracy lo alang tum jong hele BJP to jipu pirthe long the world largest democracy political party bo pu temela so democracy alang tum they are going to finish it out as before ke pahinone deji phan as democracy itung charai dunji phan constitution ke safeguard dunji phan I would like to appeal each and every Indians each and every Karbi Anglong citizens to vote against them so that we can restore democracy so that we can have peace in India and no other tribe caste creed and religion can be harassed.